Ikubor kibubnya. Menteri yang ba kejelau Konrad Kisangma ni kesengi ulah Pyllait Paidbah ika Green Plus Meghalaya berulasam ya ki Cheque Hapoh ke fokus program District Auditorium Tura. La pelong ya ke program da ke Meghalaya Basin Management Agency la MBMA ha ke jingkren jong Konrad ulah banjir halo ke jingkongsan jong ke Green Plus Meghalaya aga ban kentiu ya ke roi ke par ke bene bat ka jing pene ya ke mariang. Ulah pensyairu halo ke program CM Elevate ka bapai kemat penkentiu ya ka yok kot lingba ka Jingsam kam lejong. Untuk kemal aron sini CM Elevate ni cuba dalu ya dapat sekan rambut sengat utni baka dapat investment rambut sengat sini state na rabai nga jebong buang bakya akan jawah maina yang ko dalu sumerang dungja ang masih nak simang ba speech na ko kena nas change Cheque na ko manas kinga ha.